Kulumak lishabilesil likakwa Jesucristo, Jois ibaom San Mateo. Utnaktestihok mejik ila atin honekespanu eblimakaes papal. Nekeskosla nakrikin lik ila atin te abik. Me juntaketa bi erip rikineban. Panaklejukwa aknashnaw lik arum nikerahrum chitoh mahe niketsama chiru. Hokain naktestihok laish. Atkachukwa likwankatsa chusha. Santo presimbilta shaklak ama. Chichalak talani mahkwal akwa vejio. Chiushta la akwahum arin sa chichoch hosa chusha. Chaketa keo hon likakwa rerahlalkutan. Ut chakuy chasat talikamak holaush takuy ishmak lishe makok chiku. Ut muakanap tachit anexa li alek. Choakol panchiru limaus. Kuila esh nikikuye ishmak liras eritzin le chufil chukwa. Tishkuy tisachak ema. Kuyutinkan kikuye ishmak liras eritzin. Chumukole chukwa tishkuy tisach ema. Ratin likakwa. Makanan,